go nnile le letsholo la go phepafatsa le go lere kagiso le tirisano mmogo ka lerato. Se ke ka ntlha ya dintwa tse di kileng tsa runya morago ga go rebolwa ga beile ya mathaka a mabedi a bolaileng mosweu. Peter Diourvart le Philip Skete ba bone molato wa polao ya ga mosweu morago ga dikgakgautano tse di tsereng nako e telele kwa kgotlatshekelo. Kgotlatshekelo ya boikuelo ka kwa Bloemfontein e a tlhotseng ka gore bopaki bo bo neng bo neelwa ke paki e le nngwe ya puso ka ga banna ba babedi ba ba latlhetsweng mosweu ka mo morago ga baki ga bo a tlhomama. It was many things damaged and they take everything from the shop. But now it's situation is all right. Now it's nothing problem. They are doing so many things for the community of Tlhabologang. They are helping a lot. Khabagare ba eteledipele ba setšhaba ba re go tsere nako e telele go ka tsosolosa go tshepana. We started with uplifting program, but before that, the first need was reconciliation, peacemaking, understand each other. Right now, things are going well. We are related with the white people. It's not like before, where it was a misunderstanding. Maikutlo a ba lelapa la ga mosweu one ke a farologaneng. Ya go rata ba boleng ngwana ke ke a ratile bina ke dingwe go tla nna le poelano ka gore ba se ba ntse ba tsweletse dikgang tsa bone tse ba di diretse. Le fa go dirilwe go tlala seatla mo go lereng tirisano mo setšhabeng, go bangwe go tlile go tsaya lobaka go fola matsadi a ba itemogetseng ona ka nako ya tiragalo e.